to keep the balance from anxiety and insanity, but it's true, and I can hide the worst from all of you. You'll never know unless you are the proud and few who suffer in the same, scream out in pain to leave and find someone new. 'Cause I've given all that I can give you. My mind has turned the tables in this part of the room. Conversations with myself on everything I eat. Difficult to keep the balance from anxiety and insanity.
Teknologia Fakultatearen izenean, ongi etorria ematen diet ikastegiko 52. promozioko graduatuei eta 24-25 ikasturteko promozioko master tituladunei. Ongi etorria emaiten diet baita Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreari, Jose Ramon Bengotxeari, graduondoko dekanordeari, Begoña Bazani, Zientzia eta Teknologia Fakultateko idazkari akademikoari, Asesatz Usobiagari, eta Han Nahas National Universityko Zientzia Fakultatearen dekanoari, Gader Omarri. Gainontzeko agintariei, fakultateko kideei, sari berezia lortu duten egresatuei, graduatu eta masterdun berriei, eta beraiekin etorri diren senidei eta lagunei. Kontutan hartuz hemen Palestinako unibertsitate bateko dekanoa daukagula, nahiko nuke gogoratuz zein dan Palestinako egoera eta hor bertan Gazakoa, da danok altxagaitezen eta minutu batez oroitu dezagun han ze gertatzen ari den. Eskerrik asko guztioi. Eta Indarra Gaderri eta Palestinako herriari ere bai. Segidan, idazkari akademikoak 2024-25 ikasturtean graduko sari berezia lortu duten ikasleak deituko ditu. UPB EHUko errektoreak, Jose Ramon Bengotxeak eta ni neuk diploma eta opari bana emango diegu ikasketetan izan duten etekin bikaina eskertzeko. Arratsalde on. 2024-25 sari bereziak hauek izan dira. Fizikako eta Ingenieritza Elektronikoko gradu bikoitzea, Xavier Arrue Diez. Biologiako graduan, Amaia Labayen Rodríguez eta Mikel Sacristán Toledo. Biokimika eta Biologia Molekularreko graduan, Alexandra García Flores eta Iñigo Domínguez Gil. Bioteknologiako graduan, Leire Garro Díaz de Gereñu.
Fizikako graduan, Irati Tolosa Lozea eta Ekaitz Martin Pérez. Geologiako graduan, Maria Yaiza Bermúdez Fernández. Ingeniaritza kimikoko graduan, Endika Ezenarro de Miguel eta Enara Latasa Galíndez. Matematikako graduan, Ander Galarza Herrero eta Mario Palacios Remiro. Akademikoak 2024-25 ikasturtean espediente akademiko onenak lortu dituzten graduatua deituko ditu. Anaiak National Universityko Zientzia Fakultatearen dekanoak, Gader Romarrek, eta gradu ondoko dekanordeak, Begoña Bazanek, emango dizkie diplomak eta opariak. 2024-25 ikasturteko espedienterik onenak hauek izan dira Grandus Gradus eta Master. Fizikako eta Ingenieritza Elektronikoko gradu bikoitzean, Xavier Arrue Díaz. Biologiako graduan, Amaia Labayen Rodríguez. Biokimika eta Biologia Molerreko graduan, Alexandra García Flórez. Bioteknologiako graduan, Leire Garro Díaz de Gereñu. Fizikako graduan, Irati Tolosa Lezea. Geologiako graduan, Yaiza María Bermúdez Fernández. Ingeniaritza Elektronikoko graduan, Oyer Cuerdo Larraza. Ingeniaritza Kimikoko graduan, Enara Latasa Galíndez. Matematikako graduan, Mario Palacio Remiro. Kimikako graduan, Alejandro López Rodríguez. Biodibertsitate, funtzionamendu eta ekosistemen gestio unibertsitate masterrean, Gema Porras Claudios. Zientzia eta teknologia kuantikoak masterrean, Rodrigo de las Heras Figueroa. Ingeniaritza kimikoa masterrean,
Aimar Martín Casado. Modelizazioa eta ikerkuntza matematikoa eta konputazio masterrean Mikel Russo Abascal. Ingurumen kutzadura eta toxikologia europear Erasmus Mundu masterrean Elsa Ebe M. Ahora le voy a dar la palabra a Gader Omar, decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional An-Najaf, sita en Nablus, Palestina. La doctora Gader Omar es la mayor experta palestina en el campo de la taxonomía vegetal y ella fue quien creó el primer herbario de Cisjordania. También lleva a cabo investigaciones para determinar qué plantas están en peligro de extinción y colabora con entidades preocupadas por el medio ambiente, asesorando a la autoridad palestina sobre el impacto ecológico de los proyectos de desarrollo en Cisjordania. Asimismo, fue aclamada y recibió en 2012 un reconocimiento muy importante, de hecho, el premio Women in Science Hall of Fame. Please, Gader, the floor is yours. Hello, everybody. Faculty of Science and Technology, University of the Basque Country. Dear Dean, distinguished professors, honored guests, esteemed beloved families, and most importantly above all, dear graduates. It is a profound honor and fill my heart with joy and gratitude to stand before you on this remarkable day. I come to you from An-Najaf National University in Palestine. His Excellency Professor Rami Al-Hamdallah, Deputy Chair of the Board of Trustees, Professor Abdel Nasser Zaid, President of An-Najaf National University, Dr. Abdel Salam Al-Khayyat, Vice President of Academic Affairs, the Office of the Vice President for Academic Affairs, the Dean's Office of the Faculty of Science, represented by me, and all colleagues at An-Najaf National University, especially from the Faculty of Science, carrying with me the greetings, respect, and admiration, and I deeply touched by the warmth of your invitation. Today is a day of pride, joy, and celebration, a day that belongs to you, the graduates, but also to your families and to everyone who has supported you in this journey. This day, this very moment, it is a treasure. For you graduates, it is the harvest of years of dedication, long nights of study, endless hours in laboratories, moments of doubt
that gave way to moments of triumph. For your families, it is the reward of sacrifice and unconditional love. For you professors, it is the fulfillment of their calling, watching their students that fly toward the future. Your family's today bride is immeasurable. Today, your families are as proud as you. They have been your first teachers, your strongest constant supporters, and your most faithful companions. Please take a moment in your heart, if not aloud, even in silence, to thank them. Let us say it loud. Thank you. Without them, this day would not be possible. This day belongs to them as much as it belongs to you. Family pride depends on unconditional support for families, as they are the backbone of support for students, providing emotional, financial, and motivational assistance throughout your academic journey. Pride in achievement. Graduation is a moment of immense pride for families, reflecting years of dedication and the realization of their children's potential. Shared joy and celebration. The joy of graduation is shared by families, making a significant milestone in both of the students' and families' life history or story. Legacy of education. Families often pass down the value of education, creating a legacy of learning and achievement that motivates future generations. And let us not forget your professors, mentors who gave you not only knowledge, but also guidance, encouragement, and exam. They planted seeds of curiosity in you. Today, they rejoice to see you grow. They witness the garden that has bloomed. Graduation is not merely the closing of a chapter, not just an ending. It is the opening of a new horizon. Today, you stand at the threshold of possibility, holding in your hand the knowledge, the disciplines, and the courage that years of study have cultivated in you all. The meaning of science and education. My dear graduates of the Faculty of Science and Technology, you are stepping into the world as a part of a great tradition, a global family of scientists, innovators, and thinkers. Each of you holds a story within you, stories of challenges, conquered questions, pursued with courage, discoveries made, even if small and humble. Each of you has learned not only formulas, theories, and laboratory techniques, but also patience, persistence, and the art of questioning. Science
at its heart is not about answers. It is also about questions. It is about the willing to say, I don't know yet, but I will find out. That spirit of curiosity is what carried humanity forward. It is what transforms limitations into discoveries and challenges into breakthrough. To be a scientist is to inherit a legacy that stretches back through centuries. A legacy of curiosity, perseverance, and hope. You now carry the responsibility to continue this journey, to push the boundaries of knowledge, to seek answers to questions that matter, to offer solutions to the problems that threaten our society and our planet. Remember always, science is not just about knowledge, it is about service. Every question you solve, every experiment you run, every model you design, it carries within it the power to improve life. You may not always see the impact of your work immediately, but now you know this it matters. Your preservations and curiosity are what drive progress forward. And so, as you celebrate today, remember your graduation certificate is not simply a certificate of what you have achieved so far. It is also a promise of what you are yet to contribute to your communities, to your nation, and to the humanity at large. Let me say this clearly. Your science matters. Your research matters. Your discoveries matter. Because in every experiment, in every equation, is every model, there is a possibility to make life more dignified, more sustainable, more just. Dear graduates, though our context may differ, our human experiences are deeply connected. Every student, whether in Palestine, here in Basque country, or anywhere in the world, knows what it means to struggle with doubt, to wonder if the effort will be worth, to sacrifice nights of rest for the sake of learning. And every parent knows what it means to quietly bear burden to save every possible resources just to see their child can have a chance of education. Remember this, failure is not the opposite of success. It is the part of the success journey. Obstacles and challenges are not meant to stop you. They are meant to shape you. Dreams not are fragile. They are resilient as long as you keep nurturing them. Today, your education has given you tools of knowledge and skills, reason, analysis, and innovation. But it has also given you something greater, the ability to hope, even in uncertainty. And hope combined with knowledge is one of the most powerful forces in the world. It becomes unstoppable.
I would like sharing An-Najah National University experience. Allow me to share with you a glimpse into our own experience at An-Najah National University. Like your Faculty of Science, our college is home to many departments: biotechnology, physics, mathematics, chemistry, and more. Our students are bright, ambitious, and determined, much like you. But their journey is often marked by challenges and heavier by circumstances beyond their control. On many days, students and professors face closures and restrictions that make reaching the university uncertain, sometimes even dangerous. Some of our students must rise before dawn, travel a long distance, navigate checkpoints, and face delays or even danger just to attend a single lecture or lab. Professors often repeat the same laboratory several times so that each student, no matter how late they arrive, get the chance to learn. Exams are repeated again and again so that no student is denied the opportunity to prove themselves. At times, students are forced to live in a temporary housing near the campus, adding financial strain to their families, who are already struggling under the weight of tuition fees, transportation costs, and daily expenses, especially during times of economic hardship. Families sacrifice greatly, and the university itself carries the responsibility of offering loans and support wherever it is possible. Yet, despite of all of this, our students persist, they graduate, they dream, and they move forward. Why? Because education is not simply about textbook and laboratories. It is about resilience, hope, and the belief that knowledge is a light that can never be extinguished. Dear graduate, today you celebrate. This day is celebration, but tomorrow you begin again. Tomorrow you step into a new path. Some of you will continue in academia, some will enter industry, some will teach, and some will carve entirely new path. Hope everywhere, wherever you go. Take with you three guiding principles. Stay curious, never stop asking a question. Stay compassionate, let your knowledge serve humanity. Stay resilient, the world will change with you, but you already carry the strength to overcome. And before I continue, allow me to express the depth of my heart, a word of gratitude and admiration to this past country. Today, to this noble nation and its government for its steadfast and courageous role
in supporting peace and justice, not only in Europe, but across the Middle East. This country has long stood a voice of conscience in international forums, advocating for peace, dialogue, and human dignity. In particular, we in Palestine will never forget this country's remarkable and principled support for the Palestinian cause. Its humanitarian assistance, its moral stance, and its solidarity during the recent war in Gaza. Such actions reflect not only political courage, but deep humanity. I believe that justice and compassion must guide and the relations among nations. For this, we hold the Basque country and its people in the highest regard and gratitude. You are in our hearts. On the behalf of An-Najah National University, I offer you my heartfelt congratulations. Sorry, Unak. May your futures be filled with discovery, with courage, and with joy. May your science bring hope to the world, and may your dreams always remain larger than your fears. Congratulations to the class of 2025. Thank you. Many thanks, Dr. Ghader Omar, for this interesting talk in which you have offered us the difficulties you are facing, you, the students and the professors at the Palestinian University. And I have to say that yesterday morning in her university, and An-Najah University, military forces entered the university. So I will ask just a clap for the strength they are showing to us. Bueno, aurrera jarraituko dugu. Y ahora la secretaria académica nombrará a los coordinadores de cada grado para que vengan al estrado y llamará al mismo a todas y todos los integrantes de la 52ª promoción que recibirán sus diplomas de mano de las autoridades de la mesa y asimismo a la vicedecana de posgrado para que proceda a llamar a los egresados de máster del curso 24-25. Os voy a pedir una cosa. Todos sabemos que necesitan una ovación muy grande por todo el esfuerzo que han hecho nuestros graduados, actualmente egresados, para llegar a un día como hoy. Pero nos gustaría que se oyeran los nombres y que esto no fuera simplemente
una sinfonía de aplausos intermitentes que dejara atrás los nombres de muchos de ellos. Por eso os pediría que el aplauso fuera en conjunto para cada grado al final todos ellos de pasar y recibir los diplomas. Eskerrik asko. Biologiako graduan, bego jugo irakasleak deituko ditu 24-25 ikasturteko egresetua. Hauek dira, biologia graduatu berriak. Arantzazu Atza Azurmendi, Leire Alonso de Santocildes Pascual, Paula Alonso Manso, Maider Álvarez Salazar, Íñigo Antón Marqués. Auskin Aranguren Carrasquedo, Leire Arcocha Antón, Maitane Arrasate Vaqueriza, Ainhoa Arteche Izagirre, Ane Barcate Salamanca. Miquel Belamendía Valle, Marina Blanco Blanco, Ainara Blázquez del Río, Joseba Campandegui Vicente, Uxue Carrillo Aldama. Sara Castaño García, Leire Castro Fernández, Elizabeth Zeinos Calvo, Noel Cruces Martínez, Judith Díez Fernández. Íñigo Dueñas de las Cuevas, Mayalen Ezeiza Cuesta, Ollane Etxabezustaeta Gómez, Garasi Etxebarría Arco, Ainhoa Etxezarreta Irizar. Andrea Fresno Velázquez, María Lucía Gámez Hernando, Mirenarrate García Gómez, Diego García Setién, Daniel Gatón Revilla. Ez nirea da hori. Amaya Gil Sastre, Lucía Gómez Garcimartín, Aitor González González, Mireia Herboso Ruiz, Amaya Lavalle Rodríguez. Amaya Lázaro Fernández, Asier Lebrero Suárez, Yone López Chamosa, Leire Manrique Bernaola, Alazne Mariezcurrena Sansiñena. John Martínez Fernández, Pablo Merino Ramírez, Adrián Morales Rodríguez, Jonathan Navas Cortés, Germán Olaizola Muñoa. Ollane Pérez Zenarruzabeitia, Nathaniel Rodríguez García, Anne Rodríguez Moreno, Miquel Sacristán Toledano,
Irune Santa Maria Castro. Ainhoa Sinovas Alonso. Ariadne Uranga Mendizabal. Nora Larreategi Uría. Alain Saransola González. Aimar Etxeberria Gezala. Garazi Barrenetxea. Iker Domingo Álamo. Eta Andoni Segurola Albizu. Kaixo, berandu etorri zari izen barik. Zoriona guztioi. Kaixo. Zoriona. Biologiako graduatuei txalo ederra eman diogulako, eta eman dizaiokegu berriro danok. Espirala graduko. Biokimika eta biologia molekularreko graduko errezatuak Cesar Martin irakasleak deituko ditu. Arratsaldeon. Aitor Arana Sarrionaindia, Ane Arregi Palacios, June Azkarate Irigoras, Nerea Barrenetxea Ruiz, Natalia Bustos Sánchez. Endika Cabrera Antón, Sofía Celaya Bretes, Maite Cuesta Huerta, Ivone Domingo Fernández, Íñigo Domínguez Gil. Miren Lisin Echevarría Yurrebaso, Alasne García Arrizabalaga, Alexandra García Flores, Raúl García García de Garayo, Lucía González Astigarraga. Nerea Hernández Cordón, Beñat Larrañaga Monasterio, Cecilia Lascurain Valenciaga, Aimar Lizarralde Aguirrebeitia, Ane López Barroeta. Itziar Lorenzo Imaz, Isen Martínez Gutiérrez, Iraya Millán Sancho, Nayara Muñoz Alzaga, Maggi Olaechea Usabiaga. Maider Ortiz Pérez, Ollana Pagola Arrieta, Ainara Peñafiel Guillén, Usue Ramírez Mellado, Enara Rodríguez Amunarriz. Irene Sánchez Echesarreta, Telmo Santamaría Zamorano, Ainhoa Solviati Uriarte, Iker Soutolongo Caro, Irache Taise Vélez. John Ugalde Taboada, Martín Yanguas Buiza, Sofía Abascal Fonseca. Soriona guztioi. Bioteknologia graduan 2024-25 ikasturtean izandako egresatuak Aitziberantoran irakasleak deituko ditu.
Marina Aguillo Urarte, Laida Aspirúa Larrínaga, Malen Albeniz Sota, Ane Alonso Ferrero, Verónica Ariza Uribe, Yone Aspe Rojas, Nora Balboa Sanza, Laura Crespo Rodríguez, Adrián Diego Villa, Alasne Etxenagusia Oleaga, Clara Fernández de Miguel, Markel Gandiaga Feijó, Leire Garro Díaz de Guereñu, Malen Lamarca Gongüeta, John Landa Portilla, Ane Martín Navas, Isaro Menchaca Lachaga, Ainhoa Montero Sagarminaga, Garazi Ormaza Portuondo, Mayalen Pereira Urquiza, Miquel Pérez García, Lucía Rada Mozún, Naya Sánchez Acerete, Maitane Sustacha Matilla, Dayanara Yepes Mariscal. Zorionak guztioi. Fizikako eta ingeniaritza elektronikoko gradu bikoitzean izandako egresatuak, Irene Urzelai irakasleak deituko ditu. Xavier Arrue Díaz, Ariane de Miguel Murillo, Josuyon Etxebarria Otermin, Diego Yannick Fonseca Álvarez eta Eneko Garmendia Santot. June Irurzun Etxezárraga, Julen Larrañaga Carrera, Julen Lasarte Escudero, Urko López Sacristán eta Unai Miranda Redondo. Sonia Rodríguez Llorente eta Laura Sánchez del Río, zorionak. Zer azkenak utzi ditugu hor eta, Fizikako graduan, Irene Urzelai irakasleak berriro ere deituko ditu pasaden ikasturteko egresatuak. Garazi Agirrezabala Solana, Ana Victoria Almaraz Ibáñez, Ander Anacabe de la Iglesia, Ane Aramburu Urzelai eta Mikel Ayerbe Moliné. Julen Baroja Iralagoitia, Alain Berlanga Ayala, Asier Blanco Eginoa, Héctor Cabrera Bilbao eta Javier Castro Caballero. Ane Corujo Arteche, Josu Díaz Juarros, Mikel Erdosain Pérez, Marcos Galerón Gómez eta Leire García Goyoaga.
Ibon Goitia Méndez, Aitor Gómez Perosterena, Oyer González Fernández, Abdelwahab Kraidatxe eta Sara Laka Ugarte. Lander Izan Lema Salaberria, Naomi Llanes Escalada, Ekaitz Martín Pérez, Maitane Mendinueta Txabarri eta Lucas Morales del Arco. Julen Olabarri Gómez, Loinaz Plazaola Camiruaga, Xavier Rodríguez Aparicio, Jon Rodríguez González eta Eider Sánchez Nuin. Nerea Sanz Magadán, Nerea Sainz, Imanol Toledo Sanz, Irati Tolosa Lecea eta Javier Urizar Lanz. Maider Sugasti Rodríguez eta Imanol Aiartzaguena Martín. Zoriona guztioi. Ingenieritza elektronikoan izandako errezatuak, Ibon Zagaztabeitia irakasleak deituko ditu. Eneko Aramburu Aramendi, Unax Arregi Ballestero, Albeltro Beltrán de Alcaraz Conde, Cristian Alberto Cretu Bacarica. Eta Oyer Cuervo Larrasa. Jon El Coro Alberdi, Sara Gabirondo Aranguren, Paula García Perlacia, Jorge Golpe Manuel eta Iván González Seijo. Azaitz Hierro Pastor, Ainhoa Larrarte Zalacaín, Jorge Manso Córdoba, Aitana Mendoza Angulo, eta Lucas Mezo Fernández. Álvaro Sante Insúa, Gorka Torre Ibáñez, Iker Valle Gallegos eta Iker Rodríguez Fernández. Zoriona guztioi. Kimikako graduan 2024 ikasturtean izandako errezatuak, Eneritzan akabe irakasleak deituko ditu. Irati Abete Abaigar, Marina Aguirre Carballo, Violeta Alonso Amezcua, Ane Armentia Cañas, Amaya Atzitia Torrijos. Fátima Bani El Gufairi,
Álvaro Barreñada Herrán, Nayara Beltrán Calzada, Ainhoa Beramendi Martín, Ibai Bilbao Zulaika, Olatz Casco López, Eneco Castañeda Martín, Eneco Castiñeira Domínguez, Mayalen Cítores Fernández, Ekaitz del Amo Pinta, Mireia Díez Gavilán, Ainara Fernández Cantalapiedra, Leide Garay Urizar, Maider Gómez Pereda, Ane González Collazos, Adrián Gordo Martínez, Igarki Grande del Campo, Beatriz Gutiérrez Portal, Ibai Irizar González, Isaro Larrínaga Fundasuri, Ainer López Benítez, Jon López Iruretagoyena, Alejandro López Rodríguez, Adriana María Lorenzo García, Garoa Magunazelaya Usobiaga, Naya Martínez Bañuelos, Juan Carlos Martínez Crespo, Iker Martínez Ruiz, Ollane Medrano Belloso, Ane Mendía Martín, Alasne Molero Vivanco, Imanol Molina González, Ane Morilla Cuellar, Nerea Muñohierro Gutiérrez, Alfonso Ochoa Ormaechea, Edurne Oliván Sánchez, Endica Pereda Cubero, Mario Rueda Crespo, Paula Ruiz Muñoz, Eider Sánchez Aizpurúa, David Santos Caballero, Naya Sorasu de la Flor, Asier Urquijo Morasa, Paula Vallejo Marín, Alasne Vega Icaza, Aitziber Yekora Burutzaga, Ander López Uriarte, Giseba del Solar Arrien, Roberto Figuera Mata. Zorionak kimikari guztiei. Geologiako graduan, Xabi Murelaga irakasleak deituko ditu pasaden ikasturteko egresatuak. Gure geologo berriak hauek dira. Lander Alonso Otaño,
Yaiza Bermúdez Fernández. Ibai García Avellaneda. Unai Yaralagoitia Rey. Adriel Losada Simenit. María Núñez Moralejo. Joar Sainz de Murieta Solozábal. Aitor Trueba Zárraga. Ingeniaritza kimikoko graduan, 2024 ikasturtean izandako egresatuak, Javier Ereña irakasleak deituko ditu. Zeuri. Arratsaldeon, Ingeniaritza kimikoa gradua. Maider Aguinaga Errasti. Ander Aguilar Galindo. Marta Alberdi Urdanibia. Mikel Aldecoa Echave. Sara Almazán López. Aichol Aspuru Ugarte. Daviel Bendicho Varela. Pablo Cámara García. Ana Cimiano Diego. Oyer Cuerdo Larraza. Miriam Cuesta García. Sofía de la Hidalga Menéndez. Xavier Díaz Álvarez de Eulate. Endica Ecenarro de Miguel. María Elorriaga Alonso. Maitane Echavarri Alberdi. Ekaitz Fernández Elespe. Oyer Filibi Aldecoa. Germán Fuentes González. Íñigo Gómez Prades. Miquel González de Besa. Andoni Gracia Contreras. Paula Hernando Erguedas. María Ibáñez Villar. Madi Igartua Avarisqueta. Maite Iturriot Rodríguez. Amaya Jauregui Arza. Aisea Jubeto Castro. Eneco Lancho Alonso. Ainitze Lasa Arrizabalaga. Enara Latasa Galíndez. Alexandru Rabzuan Mocanu. Asier Mollinedo Fernández. Estefani Michel Narváez Amoretti. Oyer Navío Temiño. Ane Otero Erezuma. Alain Rodríguez Vázquez. Ander Sánchez Padilla. Antoni Sánchez Sánchez. Asier Santa Marta Mazo. Eta Alejandro Calero Jurado. Zorionak guztioi.
Matematikako graduan, Ana Maria Baie irakasleak deituko ditu 2024-25 ikasturteko egresatuak. Arratsaldeon. June Agirre Zabala Gómez, Bruno Álvarez Ortega, Josu Arambarri Calvo, Sabat Arín Mendizábal, Imanol Artola Olaizola. Libe Velasco Garate, Arrate Bello Martija, Iker Bodas Cadarso, Unas Cañaveras Zabala, Aritz Dadi Asenjo. María Domínguez García, Ollán Echevarría Antón, Adriana Frías García, Ander Galarza Herrero, Usue Gallego Ruiz. Anne García Carrasco. Espera un poquito, sí. Eder García Martínez, Leire García Rodríguez, Iker Gorordo Pujana, Maider Gorosabel Zulaika. Asier Elguera Trigueros, Alba Hernández Costoya, Irene Herrero Salas, Mikel Iñarrea Hacha, Iker Irigoyen Garaño. Irene López Hidalgo, Andrea Luengo Echeverría, María Martín Delgado, Garay Medrano Careaga, Iker Mendíbil Santamaría. Aimar Murúa Poza, Maren Odriozola Egiguren, Gorka Orbara Pérez de Heredia, Andoni Ortúzar Eguino, Mario Palacios Remiro. Machín Peña Galparsoro, Iker Pérez Martín, Paola Roguero Pérez, Marina Ruiz del Olmo, Janet Stager Istueta. Leire Unciti Hernández, Alay Urra Garmendia, Irune Zárate Becerra, Aimar Ugartemendía Mariñelerena, Paula Rubio Crespo.
eta Adrian Marin Jimenez. Zorionak guztioi. ikasturtean izandako masterretako egresatuak, Begoña Beazane Granduondoko giza baliabideetako eta ekonomiako dekanordeak deituko ditu. Máster en Agrobiología Ambiental, Jerónimo Alexander Collado Abreu, Carmen Gili Riera, Adriana María Palomero Camacho. Maricruz Polo Pérez de Onraita, Carla Franceli Pozo Carvajal, Miguel Puente Adrián, Alba Rubio Lara, Margarita Isabel Torres Rojas, Elizabeth Zeinos Calvo. Máster en Biodiversidad, Funcionamiento y Gestión de Ecosistemas, Virginia Garavis Cruz, Gema Porras Claudios, Paula Rodríguez Fernández. Máster en Biología Molecular y Biomedicina, María Alonso Ferreras, Ainhoa Lambarri Fernández Cuesta, Ángelo Andrés Fernández Ortega. Máster en Ciencia y Tecnología Cuánticas, Koldo Arzayus Echeverría, Rodrigo de las Heras Figueroa, Xavier Fernández Sánchez, Estíbaliz Garrote Contreras. Máster en Ingeniería Química, Juan Antonio Antuña Bausa, John Barcenilla Rodríguez Manzaneque, Mikel Gorijolzarri Garay, June Lizaso Elorduy. Máster en Modelización e Investigación Matemática, Estadística y Computación, José Aneure García Ventura, Pilar Alasne Jaca Eker, Miquel Russo Abascal. Máster en Química Sintética e Industrial, Usue Aberasturi Ochoa, Ager Aspe Zubiaga, Leire Carranza Madueño, María Edokimova. Máster Erasmus Mundus en Contaminación y Toxicología Ambientales, Elsa Eve M. Soriona guztioi. Bueno, zati hau amaitzeko eman dizaiegun txalo zaparrada handi bat guztiei, mesedez. Bueno, segitzen gara,
Bueno, hori zeriko gara. Orain, errektoreari hitza eman aurretik, ekitaldia itxi dezan, ni neuk itzein gaudet. Lehen da bizi, egresatu berri guztioi, zorion beroenak ematen dizkizuet. Eta ezin ditut, inola ere ahaztu, zeu honatzean egon diren, aita amak, aitite amamak, aiton amonak, senideak eta lagunak, hainbatentzako itzelezko babesa eta indarguenea izan direnak. Gaur, ospatzeko eguna da. Etapa baten amaiera eta beste baten hasiera markatzen duen eguna. Ikaskuntzaren ahaleginaren eta konpromisoaren simboloa den eguna. Gaur, fakultate honek harrotasunez betetzen du bere muina. Zuek hemen beka jantzita ikusita, irribarrez, urrengo urratsa emateko prest. Gaurko eguna, Zientzia eta Teknologia Fakultatereko oso egun handia da. Bizitzako azken urteak, fakultateko gela eta laborategietan partekatu dituzuen 52. Promozioko ikasle egresatu ontzako eta 2024-2025 promozioko master tituludunontzako ere gaurko eguna egun oso garrantzitsua da. Oroitu zaitezte gure fakultateko grado bat egiteko erabakia hartu zenuten egunaz. Segurazki, orain arte hartu behar izan duzuen erabaki garrantzitsuenetariko bat izan da. Gainera, zuetariko gehienok bokazioz aukeratu zenuten gure fakultatea. Bai zuen ekimenez, bai fakultateak eta unibertsitateak egiten dituzten ekimen desberdinek eragita. Urte hauetan, bide zaila egin duzue. Erronka akademiko, pertsonal eta sozialei egin diezu aurre. Kritikoki, beti gustatzen zaita hau esaten, kritikoki pentsatzen ikasi duzue, arazo konplexua konpotzen ikasi duzue, taldean lan egiten, ikertzen, berritzen ikasi duzue zientzia eta teknologia ez direla soilik disiplinak, mundua eraldatzeko tresnak baizik. Munduak, gizarteak zuen beharra dauka. Inoiz baino gehiago, aldaketa oso araineko garaiak bizi ditugu, erronka globalenak, ziurgabetasunenak, baina baita ere aukeren garaia da. Berriro esaten dut, baita ere aukeren garaia da. Jaso duzuen prestakuntzari esker, ezberdintasuna markatu dezakezuen eremuetako batzuk, baino ez dira horrengoan esango ditudanak. Adibidez, jasangarritasuna, adimen artifiziala, transizio energetikoa, bioteknologia, esplorazio espaziala, ziurgabetasuna, cibersegurtasuna barkatu, eta beste hainbat. Hace un par de años, con motivo del 50 aniversario de la primera promoción de la facultad, comenté que al mirar a la cara a la primera promoción, pensando en voz alta decía, menudo panorama tuvieron al finalizar la titulación en 1973. La incertidumbre era grandísima a todos los niveles, tanto a nivel local como estatal como mundial. Y celebramos el 50 aniversario de la primera promoción, evidentemente 50 años después, con el convencimiento total de que lograron superar todas esas dificultades y que la entonces nueva facultad les entrenó y dio una visión de futuro que les ayudó a superar. Por supuesto, cada uno a su manera, pero les ayudó a superar
todas las incertidumbres presentes en aquel momento. Esta es una buenísima lección que traslado también a la 52ª promoción de la facultad. Ha de serviros de ayuda para superar los múltiples retos a los que tendréis que hacer frente. Redundando en la incertidumbre, en la desesperanza, pocos lugares habrá en el mundo con tanta angustia como Palestina, enfrentada en Gaza a un terrible genocidio y a la ocupación ilegal del territorio palestino de Cisjordania de una manera brutal y violenta, como se cita en el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, publicado hace un mes y medio, de hecho, el 23 de septiembre pasado, que acusa a Israel de buscar el control permanente sobre la Franja de Gaza, así como de intentar garantizar una mayoría judía en los territorios ocupados de Cisjordania. Hoy tenemos la suerte de tener en esta misma mesa y haber oído a la doctora Ghader Omar, decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Al-Nayat, sita en Cisjordania, en particular en la ciudad palestina de Nablus, a quien agradezco encarecidamente su presencia en este acto de graduación. A pesar de la incertidumbre, la desesperanza, la angustia y las dificultades a las que se enfrenta la población palestina, la doctora Ghader Omar nos ha enseñado hace unos momentos que tanto allá como aquí, la educación universitaria proporciona herramientas de conocimiento, habilidades, racionamiento y herramientas de análisis e innovación, pero también algo mucho más grande que no habéis de olvidar: la capacidad de tener esperanza, incluso en la mayor incertidumbre. Y la esperanza, combinada con el conocimiento, es una de las fuerzas más poderosas del mundo. Se vuelve imparable, así nos lo ha comentado. A pesar de todas las dificultades con las que se encuentran las y los estudiantes palestinos en su país, persisten en su labor universitaria, se gradúan, sueñan y siguen adelante. Y nos preguntan ¿por qué? ¿Por qué continúan, estando como están en una situación tan difícil? Y nos ha dicho Ghader, porque la educación no se limita a libros de texto y a laboratorios. Se trata de resiliencia, esperanza y la creencia del que el conocimiento es una luz que nunca se puede extinguir. Estas palabras os dan una magnífica lección en esta nuestra opulenta sociedad que no hemos de olvidar. Por el contrario, hemos de tenerla muy presente. Ez ahaztu, ezagutzak erantzukizuna dakarrela. Bai, oso gogoan izan, ezagutzak erantzukizuna dakarrela. Ez ahaztu, zientziak gizartearen zerbitzuerela egon behar duela. Teknologiak etikoa, inklusiboa eta bidezkoa izan behar duela. Benetako aurrerapena ez dela aurrerapen teknikoetan bakarrik neurtzen, batez ere, giza ongizatean neurtu behar da. Gaur, ez dugu bakarrik ospatzen lortu duzuena, etortzeke dagoenea ere ospatzen dugu. Jasotzen duzuen titulu hau ez baita amaiera puntua, ate iriki bat baizik. Ikerketa berriei, proiektu berriei, ideia berriei, ate horrek porrotera ere eman zaitzakete, baina oso gogoan izan, porrota ez dela arrakastaren aurkakoa, arrakastaren bidearen zati bat baizik. Zorionak guztioi, onena opa dizuegu.
Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak, Jose Ramon Bengoetxeak, hitza hartuko du orain eta bere hitzekin ekitaldia itxitzat emango dugu. Zurea da izan, errektore jauna. Zientzia eta Teknologia Fakultateko dekano jauna, Fernando Plazaola. Gadir Omar, Palestinako An-Naya National Universityko Zientzia Fakultateko dekanoa. Dean of the Faculty of Science, An-Naya National University in Nablus, Palestine. Aresatzu Sobiaga eta Bego Bazan irakasle maikideak. Graduatu berri, senide eta lagunak, komunitatekideok, eta Zientzia Teknologia Fakultatearen 53. Graduazio ekitalde honetara gehitu zareten gainerako guztiei, arratsalde on. Zorionak guztioi, graduatuak onaino iristearren ezinbesteko izan zareten irakasle eta profesional guztiei, eta senide eta lagunei ezinbestekoak zarete. Laguntza eta babesa eman diezue, eta horregatik ere zuek ere, bazarete EHUko lagunak, eskerrik asko horrengatik. Todas y todos merecéis estar hoy en la que es la 53 graduación de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Que estéis y que se os reconozca, que os reconozcamos públicamente el esfuerzo realizado durante estos años. Ese es precisamente el máximo objetivo de este acto académico. Reconocer y agradecer la labor realizada durante vuestro proceso de formación y de especialización. Enhorabuena a todas y a todos. El camino que habéis recorrido a lo largo de estos 4 años, que no se limita al aprendizaje académico, os acompañará a lo largo de vuestra vida. Con esas virtudes que ha mencionado Gader, que es la curiosidad, la compasión y la resiliencia. La universidad os ha dado la oportunidad de crecer también como personas, como individuos libres. Os habéis dotado de herramientas que os ayudarán a construir vuestro propio proyecto de vida, el que vosotros y vosotras elijáis. Porque ahora os toca liderar ese proyecto, aplicar vuestro conocimiento en vuestra carrera vital. Izan ere, duda barik, bizi dugun ziurgabetasun egoerak, dekano jaunak ziurgabetasunaren klabea eman digu etengabe, erronka anitzei aurre egin behar izatea eskatuko dizue aurrerantzean ere. Baina, garrantzitsua izango da, ona iristeko izan duzuen adoreari eustea. Egoera latzenetan ere ezin diogu uko egin horri. Ezin diogu ezikusiarena egin evidentzia zientifikoan oinarritutakoari. Zientziaren ukazioaren aurrean evidentziak behar ditugulako. Astelena esaterako hasi zen Brasilen COP30 nazioarteko biltzarra, gure planetak beharrezko dituen klima larrialdiari aurre egiteko neurriak hartu eta konpromisoak berresteko unea baita. Gure ingurunearen, naturaren zaintza gure ardura da denona. Zientzia eta Teknologia Fakultatean egin ohi duzuen bezala, fakultate osoaren parteaidetzarekin lanean, egiten den eskaintza erakargarri eginez eta ikasleekin egiten den lanean sinetsita, beti ere kontrastatutako eta landutako edukiekin zientziak erakutsi digulako zein garrantzitsua den hori. Baina, baita barkatu, hain garrantzitsua zaigun ekosistemen orekari eusteko babes neurriak hartzea ere. Horretaz, eta batez ere ekosistema hori osatzen duten landaren inguruan ikertzen egin du ibilbide zientifiko luzea Gader Omarek. Nabluseko An-Naya National Universityko Zientzia Fakultateko dekanoak eta graduazio ekitaldi honen islari nagusiak. We are very honored to have Gader Omar with us, especially considering the situation in her country. It is admirable how even under such difficult circumstances, study and research find a way, like plants. We are very grateful for the opportunity to listen to you and learn about your work here at the University of the Basque Country. Thank you for coming. Thank you very much for being here
and thank you also to the Science and Technology faculty for the solidarity initiatives organized for this special week in the Basque Country to celebrate and honor and show solidarity to Palestine. Bide batez, bihar Euskal Herria Palestina partidan hitzordua egin dugu EHUko komunitateko kideok eta animatzen zaituztegu San Mamesera sartu aurretik 8:00 gutxitan aterako dugun talde argazkian parte hartzera. Unibertsitate solidarioa gara, hori ere bada gure DNA-aren ezaugarri garrantzitsua. Eta gure nortasunetik eraikitzen ari garen proiektu akademikoak bikaintasuna du jomuga, bikaintasuna eta pertsoen ongizatea. Bikaintasuna ez da rankinetan soilik neurtzen, baina gaur nabarmendu nahiko nuke emaitza bikain horiek lortzeko fakultateetako irakasle, ikertzaile eta langileek egiten duzuen lana eta baita ikasleek egiten duzuen lana ere. Zuei esker, kokatzen baita Euskal Herriko Unibertsitatea Shangaiko rankinean munduko 20.000 unibertsitateen zerrendan 200 unibertsitate onenen artean. Euskal Herriko Unibertsitatea hortxe dago. Stanforden zerrenda berritatuak ere aitortzen die gure unibertsitatekidei ikerketa taldei euren lanaren oihartzuna. Argitalpen zientifikoetan gehien aipatzen diren ikertzaileen 2% hautatzen ditu zerrendak eta hor ageri dira gure komunitateko 189 ikertzaile, 133 senior zerrendan, beren ikerlari ibilbideari aitortza eginez. Eta genero oreka, hizkuntza txikiak, aukera berdintasuna, ikertzeko askatasuna, neurtzeko balira goigoian geundeke. La Facultad de Ciencia y Tecnología refuerza su papel como uno de los principales núcleos de investigación de la EHU. Entre el 21 y 23 publicó 2.437 artículos científicos en revistas JCR, 59 de ellos con más de 50 citas en el citado trienio y generó 39 patentes. Su equipo investigador, compuesto por 775 personas, lideró 636 proyectos, firmó 335 contratos con empresas y formó a nuevo personal investigador con la lectura de 269 tesis doctorales. Ez da makala. La facultad también impulsó la creación de 6 startups y obtuvo 2 ayudas del European Research Council. Cabe destacar el reconocimiento al catedrático Teófilo Rojo, cuyo trabajo figuró entre el 1% más citado del mundo. Geroz eta lan gehiago egiten ari garelako guztiok ere gure ikasleek aukera izan dezaten, baita fakultatetik kanpo ere aukera izan dezaten lehen eskutik gizartea nolakoa den ezagutzeko eta izan dezaten graduazio ondorenean ere nola jardun laguntzeko tresnak. Hemen egin dituzten 4 urte hauetan aukera izan duzue beste erakunde batzuekin ere harremanak izateko, kolaborazioa lantzeko, elkarlanean aritzeko. Ez alferrik, zientzia eta teknologia fakultateak 800 enpresa, erakunde eta bestelako eragileekin ditu harremanak, eta zuetako askok izan duzue aukera gradu amaierako lana eurekin egiteko, nazioartean aritzeko, bestelako ikerguneak ezagutzeko eta bestelako lankidetzak indartzeko. Balio beza, gurean egin duzuen ibilbideak aurrera begira ere. Esfortzua egin duzuelako eta pasioa jarri diozuelako, uste dut horiek direla fakultate honek dituen indargune nagusietako batzuk, eta horri lotuta, to conclude, I'll repeat the same message I delivered yesterday in the Passion for Science conference held in Vitoria, Gasteiz, by the Faculty of Pharmacy of the University of the Basque Country. May your passion for science be the driving force today and every day. Gorka Urbizu artistaren ahotik entzun izan dugun bezala, pasioa da exigitzea zilegi den gutxieneko hori. Zorionak eta gurean ezaidun dugun legez, eman eta zabaltzazue.
Eskerrik asko errektorea, fakultate osoaren izenean, hitz bero hauengatik, y con estas palabras del rector damos por clausurado el solemne acto académico. A continuación el coro, como lo tenemos aquí, pero antes de que comience a cantar el coro, quiero que tengáis en cuenta que la organización de un acto como este, con aproximadamente 2.000 personas aquí, muy lejos de la facultad, exige el trabajo de muchísima gente. Voy a empezar por el equipo de Canal, asimismo muchísima gente, personal del PT Gas, alumnos voluntarios, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a comentar a todos porque me olvidaré, pero os pido un aplauso muy grande para todos los que han participado en la organización. Y ahora sí, a continuación, el coro de la UPV-HU, dirigido por el maestro Aitor Biain, nos deleitará con unas piezas musicales entre las que se encuentran el nuevo himno de la EHU y finalizará con el Gaudeamus Igitur, el himno universitario. Y quien quiera, seguidamente a las 7:30 tendremos la posibilidad de disputar un par de partidos de pala profesional. Por tanto, el coro puede comenzar a interpretar estas canciones. Aitor Biain, mesedez.
ni bezelakorik plazan bai ote da. Lai, 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 lai. Plazan bai ote da, plazan bai ote da.
second guessing everything